bay ule vo in hi November ni som pariat ni ai lema kan huang hian kapik si sin chong thum hi alo par vu chho ve ta a ti hianin November thla chuanin alo par ve na sa takhop mai ani mo chuanin khatia apar vulai takan December nilia khanin horti fair oma chuta chuanin hemi hi kahan so ve ani hemi kapik si chong thum hi kahan so ve a horti fair khanin chuanin hita kahan so a hianin saron bi ka khanin loman pakhat na te kahan la ve a hemi kapik si chong thum mang hian hi apar vul wanglai tak nen khanin fair hi a in tong fu ve a hi loman te kan donga poisa fai te po kan dong ve ani hemi pangpar awang hian mo chuanin hi January nili sang ni somni pali alo ni ta a kapik si parvul na le me po kha lo chuai ta a chuta chuan a par hlui te kakata a sep te po kan siam tha a chuan hi ka pai nual la chuba ka le chunglang te hi ka half report ang reu khanin ka chau phuta ka pai chuak thina le tha tin kan vur bel le ta a chuanin March ni thla alo chuan kai mi chuanin sang ni som ni pali March ni som ni chuanin hei ti hianin alo par vul le ta ni chu hei afla full bloom chi alo apar vul wanglai tak chu lani phak chi alo dewa ti hianin nal takin alo par chho ve le ta ani khatianga alo par chho dan vel akha kan ron tilang ve shim him ani kapik si sin chong thum bi khi